Ustaše i četnici, saveznici i neprijatelji u isto vrijeme, šokantne istine o saradnji onih za koje smo mislili da su smrtni neprijatelji. Sjene Balkana, 42. godine. Zamislite ovo. Usred Drugog svjetskog rata, dok nacisti gaze Europu, a balkanske planine gore u dimu, narod vjeruje da zna ko je prijatelj, a ko neprijatelj. Ustaše, fanatični nacionalisti koji provode brutalnu politiku protiv Srba, Jevreja i Roma. Četnici, srpski nacionalistički pokret koji se zakleo da će se boriti protiv okupatora i osvetiti svakog poginulog Srbina. Dvije strane, dva ideološka pola, zakleti neprijatelji, ali istorija krije nešto drugo. Jer na prostoru između Drine i Neretve, u sjenama planina, događale su se stvari koje bi mnogima i danas izazvale šok. Tamo gdje su obični ljudi ginuli u ime ideologije, njihovi vođe su sklapali tajne sporazume, razmjenjivali pisma i čak zajednički napadali partizane. Tajna diplomatija, pisma, dogovori i neutralne zone. Već 42. godine četnički komandanti pod komandom Draže Mihajlovića počinju da vode pregovore s predstavnicima ustaškog režima NDH. U tim dogovorima dominira hladna logika rata. Ti ne diraj mene, ja ne diram tebe. U dokumentima pronađenim u beogradskim i zagrebačkim arhivima navode se konkretne razmjene poruka između lokalnih komandanata. Razgovaralo se o linijama razgraničenja, razmjeni zarobljenika, pa čak i o logistici. Zajednička operacija u ime neprijateljstva prema partizanima. Najkonkretniji primjer dolazi iz istočne Bosne. U proljeće 42. godine u okolini Foče i Goražda dokumentovane su zajedničke akcije četnika i ustaških jedinica protiv partizana. Čak su zajedno planirali napade, dijelili teritorije i međusobno se obavještavali o kretanju partizanskih snaga. Ustaše su znale da ne mogu sami da se bore na više frontova, a četnici su znali da im je partizanski pokret smetnja u planu stvaranja Velike Srbije. Ideološki neprijatelji su tada postali privremeni saveznici. Bilo je čak i slučajeva kada su četnici zarobljavali partizane i predavali ih ustašama, što je za mnoge poslije rata bila nepodnošljiva istina. Jer narod je vjerovao da se bore za pravdu, a ne da igraju prljavu igru interesa. Poslijeratna šutnja.